Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo rireba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya wasake. Wasake yatangaje ko mu mwaka w'2024 abantu bishyuye amazi ari 40%, naho 60% ntabwo bishyuye amazi neza, ndetse aba bantu ntabwo bari kubona amazi. Mu mujyi wa Kigali abantu bafitemo ibirarane bisanga 5 batarishyura, ntabwo bazigera babona amazi na rimwe mu gihe batarishyura. Ahubwo yatangaje yuko bagiye kuza ababishinzwe bagakuraho ariya marobine, noneho bakabikuriraho rimwe kubera yuko banze kwishyura amazi. Noneho mu iki gihe cy'ibura ry'amazi ni ukuvuga ngo nabo bararekaramye ngo barimo barabura amazi kandi bafite ibirarane batarishyura wasake. Mu gihe wasake rero yabakuriyagaho ku ntuze, irababwira ngo mu gihe mutarishyura amazi ibirarane by'amezi 3 mufite by'umwaka 2024 ntabwo tugomba kubafungurira amazi ko byagenda kose. Ni mu gihe mu mwaka 2025 abishyuye ari 50%, abatishyuye ari 50%. Kuvuga ngo abishyura barazamutse bagera kuri 1/10, mu gihe yishyuraga 40% bakishyura neza. Abo ngabo basigaye barabaye 50%, nibo basigaye bishyura amazi neza, abandi bakayishyura bafitemo ibirarane by'amezi 5, abandi bakishyura ari uko bafungiwe amarobine. Bivuga yuko muri iyi minsi amazi mu mujyi wa Kigali yabuze kubera impeshyi. Ni mu gihe wasake irekura amazi mu karere kamwe uno munsi, ejo ikazarekura ndi mu karere kamwe. No kuvuga ngo umuntu udafite ibigega ni ukunyagwa zigahera. Bishatse gusobanura ko n'ababandi bajya kuvoma ku mihanda, andi abari amataka hahandi igerekani iba iri kugura igiceri cya veni, ubu ngubu ntago bari kubona amazi. Ariko wasake yari yarazanye system nshyashya. Wasake yari yarazanye system nshyashya z'uko bazajya bakoresha amakarita kugira ngo babone amazi. Bari abantu bavoma bakavaho kubera ko wasake yari imaze guhomba miliyari 50 z'amafaranga y'amanyarwanda, kubera yuko aba bantu baravomesha amazi menshi, andi mafaranga bakayibikira mu gihe nayo ibahemba bitewe nuko bakoresheje ano mazi. Mu gihe wasake yabazaniye amakarita bazajya bakoresha bavoma, bagashyiraho amafaranga, nta muntu uhari ngo abafungurire amazi. Ndetse wasake yongeye gutangaza yuko amazi mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo, amazi agiye kurekurirwa icyarimwe mu masaha ya saa 6 z'ijoro. Abafungura ibigega babe bafungura ibigega, amazi iraza kuyarekura aze kuza ari menshi, kubera ko mu bubiko bwabo bafitemo litiro zirenga miliyari 5 z'amazi, kandi zigomba koherezwa mu ngo zitandukanye zisanga miliyari 15 mu gihugu cy'u Rwanda. No kuvuga ngo aya mazi araza kuza saa 6 z'ijoro ari menshi. Abantu bafite ibigega bakanguriwe kuza gufungura ibigega byabo bikarara bifunguye kugira ngo basange mu gitondo amazi yuzuye mu bigega. Noneho iyi nzu muri kureba kuri kamera hano, nkuko muri kuyireba, iyi nzu ni etage. Imbere yayo hari etage yindi yayo iri inyuma bayita kadestara. Inyubako y'inyuma rero hari umuntu uheruka kuhapfira ejo bundi, ariko inkuru banze ko tuyikora neza baraturimangatanya, ndetse twaje gukamera amakamera barayatwara. Ino nyubako uri kubona inyuma iyi etage, ukerenga iyi kadestara urebe inyuma y'iyi etage, ahantu twaje kuhakora inkuru ni ukuri kose amakamera barayatwambura neza batubuza gukamera. Ndetse uru rugo ni urw'umusoja. Nimvuga umusoja ni urw'umusirikare, no kuvuga ngo bari batwishe, bari baduhitanye. So nkuko mubibona rero iyi nzu iri mu cyamunara, iri gutegwa cyamunara, yubatswe ku mafaranga ya banki. No kuvuga ngo yagujije banki arayubaka, noneho iyi nzu ikaba igiye gutezwa cyamunara. No kuvuga ngo ukuntu byagenze kugira ngo uno muntu apfire muri ino nzu, no kuvuga ngo yari umuzamu wayo, baje basanga yapfuye, bibaza impamvu yapfuye. Noneho tugiyeyo nk'abanyamakuru kubaza cyangwa duhate ibibazo abaturage, dusanga urugo no rw'umusoja. Nibwo rero gusubira inyuma twirukanka tugeze hirya baradufashe. Ngaho reka ture muri kamera zanyu, basangamo amavideo, kamera zacu barazimena. Ye baba we, ibintu byaratubabaje. Rero nimbere bwo gwambere gize ko no muyobora wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe kandi subscribe ukore kunzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko uno munsi ni ku cyumweru mba ndi kubaragiza Imana cyangwa mba ndi kubahereza Imana
kugira ngo ibandindire, cyane cyane mwe mwakoze subscribe muri ab'agaciro, ndetse ibyo tugezeho ni mwebwe tubikesha. nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye turebana hamwe amakuru cyangwa ninjya nsohora amakuru cyangwa itangazo rijye ribasha kubageraho mu buryo bwiza. Murabizi yuko Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nyine twurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko abanzi banze ku mazina ya Kidasamura kuri filime nyinshi ngenda nkora cyangwa ku biganiro byinshi ngenda